To je Bestov VIP intervju. Dobar dan na Bestu, v našem ljubljanskem studiu spet na obisku Boban Rajović. Opa, evo mene opet, da, tu sam, dobar dan, sve vas pozdravljam, slušateljkama šaljem jedan veliki poljubac i slušalcima veliki zagrljaj i to je to. Zadnje dni preživljaš v Ljubljani. Kaj vse si počel pri nas? Kaj delaš? Upoznao sam jednu lijepu Slovenku, da, i morao sam opet da dođem. Aha, a tako, kdo pa je to? Pa šali se, došao sam tu iz privatnih obaveza i da vas posjetim ovdje. U ponedjeljak idem na utakmicu Slovenija-Švajcarska. Tako da navijam za Sloveniju, naravno. Seveda. Imam puno prijatelja u slovenskoj reprezentaciji. Jan Oblak je moj drug, tako da moram da idem da podržim i da navijam za Sloveniju. A danas sam došao, jučer sam došao tu iz nekih privatnih obaveza i da gostujem ovdje kod vas na radiju. Odlično. Ti povej mi, a si že bil na Ljubljanskem gradu? Bio sam, da. A ti je lepo? Danas smo baš bilo lijepo vrijeme i baš smo uživali, moji prijatelji i ja. Bili smo malo u Crnogorsku ambasadu, da posjetimo ambasadora Crnogorskog ovdje u Sloveniju i on nas je baš lijepo primio i malo pričali sa njim i ugostit ćemo ga naravno i njega na koncert, tako da imat ćemo nekih onako par poznatih i ličnosti iz javnog života na koncert. Danas smo bili u Crnogorsku ambasadu, pa smo onda šetali malo Ljubljanom i sad smo ovdje kod vas, moram da se vratim za Beograd večeras. Veš kaj me zanima, a si že probil kakšno slovensko jed? Recimo potico ali pa matevža pa zelje? Nisam to klasič, mada vidi, to je, može to da ja sam rođen u Danskoj, tako da otprilike nešto slično tome sam probao, ali još nisam probao, ali kažem, u ponedjeljak dolazim i bit ću sve do petka, znači ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, koncert, tako da imat ću prilike da probam. Prejšnjič, ko si bil pri nas, si rekel, da se boš za svoj koncert naučil eno slovensko pesem. A že veš katero? Pa to ću da otpjevam kad budem na koncertu, neka bude još tajna, da ne otkrijemo to, nego kad dođu ljudi tamo, onda će da čuju i od tada će ta pjesma da postane jako, jako popularna. Ti pa ansambl si tudi rekel, da boš povabil. Da, to još nisam organizovao, moram da priznam, nisam još organizovao, ali radim na tome i bilo bi jako, jako dobro ako uspijem da dođu. Veš, da moram vprašati, ne? 2 dni nazaj nas je nepričakovano zapustil Halid Bešlić in tudi ti si na družbenih omrežjih objavil sliko z njim. Kdo je bil zate Halid? Pa ja sam napisao, baš sam tamo napisao da izdržao si do kraja. A to sam mislio da je čovjek izdržao do kraja svog života da ostane dobar čovjek. I Halid je zaista uspio da ostane u ovom vremenu danas ostati tako dobar čovjek kao što je on. To se upravo vidi zadnja 2-3 dana koliko region plače za njim, koliko svi ljudi gdje god je sa naših prostora ljudi, svi zaista to isto misle, tako da i to u današnje doba ostati čovjek karakteran i čista obraza i dobar, to je vrlo, vrlo teško, a on je to uspio. Tako da ja sam imao sreću da poznajem, posljednji put kad sam vidio Halida Bešlića je ovdje u Sloveniji, u Mariboru, kad je imao koncert, to je sliku koju sam objavio, to je iz backstage-a kad smo se družili. I tu čelo je bio isto i ja i Halid, tako da imam vezano za Halida jednu strašnu anegdotu. Moja pjesma Hej kosači, kad sam čuo tu pjesmu prvi put, rekli su mi da je to namijenjena za Halida Bešlića, ja tada njega nisam poznavao i onda sam igrom slučaja otišao u Sarajevo na neko snimanje novogodišnjeg programa i tad sam upoznao Halida i pitao sam ga za tu pjesmu Kosači. On kaže, ne, Jarane, nemoj ti to, slobodno ti to pjevaj, nije kome rečeno nego kome suđeno, tako da on je bukvalno rekao da mogu ja tu pjesmu da otpjevam i otpjevao sam tu pjesmu i postala je hit, tako da imam nekih još anegdota vezano za njega, ali u svakom slučaju evo ovom prilikom ja po prvi put javno da izjavim saučešće porodici i zaista se nadam da ću skupiti vremena da u ponedjeljak budem u Sarajevu. Kateri je tvoj najljubši komad Halida?
Pa vidi, malo prije smo pričali o tome, zaista ima puno. Ima čak i jedna pjesma, ja sam tebe rekao za ovu da se Sevdah dogodi, Ja. ali inače imam puno puta ja otpjevam jednu njegovu pjesmu i kad god pjevam tu pjesmu ja kažem kao da je pisana za mene i volio bih da je to moja pjesma. Pjesma je od jeseni do jeseni u meni zvezda zeleni, a ja lud pa mislim na tebe. 20 neka ti je godina, isto toliko mi je tamnica, jedna od druge je dušo hladnija, jer iz svake mi zima izbija. Zanima me, a boš kakšno njegovo pesem odpel na svojem koncertu? Pa vidi, ovakve situacije kad pričaš o tim nekim, a posebno Halidu koji je bio zaista veliki čovjek, jako je teško pričati da ljudi pogrešno ne shvate. Sad, da ljudi neka kažu evo sad se reklamira za to i tako dalje, znaš. I ja moram da kažem, isto je to bilo za Jay, ali ja sam se sa Jayom zaista bio intiman i blizak. Jaya sam mnogo bolje poznavao nego Halida. Šabana Šaulića isto tako jako dobro poznavao, pa možda čak i Šabana sam više poznavao od Halida, tu isto otprilike. Sjećam se kad je Šaban umro da sam zaista plakao kao malo dijete i onda su to nezgodne, ja bi sad zaplakao, zaista se suzdržavam suze i onda je jako teško pričati o tim stvarima. Ja znam što osjećam u sebi i naravno da ću vrlo rado da otpjevam jednu Halidovu pjesmu na koncertu. To je zaista apsurdno pričati o tome. Naravno ću zapjevati jednu pjesmu, s tim što opet kažem, volio bi samo ljudi da to ne shvate pogrešno, ali s druge strane, kao što sam napisao u objavi, Halide, narod će te pjevati. Znači moramo da pjevamo, on nas gleda sa nekog boljeg mjesta i on je zaslužio da ga pjevamo ne danas sutra, nego dokle god postoji svijeta da se pjevaju njegove pjesme, jer on je zaista, Halid je to zaista zaslužio i pokazao je da na ovoj planeti ima još prostor za dobre ljude. Hvala lepa, Boban, ker si prišel. Hvala puno, pozdrav. Hvala tebi. Ljubim vas.